Mbifurize amahoro n'imigisha reka nongere mbifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari w'inyota TV. Tugatse muri studio aka kanya n'amakuru adasanzwe by'umwihariko ni byinshi biba biri kuvugwa ndetse kandi ni byinshi biba biri kugaragara ku isi muri rusange, aho twibanda ku ntambara ikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi tukibanda ku makuru adasanzwe kubikomeje kugenda bigaragara by'umwihariko kubifitanye isano na situation y'ibikomeje kugaragara ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda n'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Nyamuneka ndakubwiza ukuri ko ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane uko umunsi ugenda uzaza undi. Uti rero ibintu birazamba gute, ibintu birakomera gute, byose turabihurizamo hamwe tujyane neza ku murongo. Turaza kwikoza ku ruhande rw'igihugu cy'Ububiligi cyakuriwe inzira ku murima n'igihugu cy'u Rwanda. Ni nyuma yuko Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Maxime Prévost w'igihugu cy'Ububiligi rwose yavuze yuko mu kwezi kwa 10 azagira uruzinduko mu gihugu cy'u Rwanda, ariko mu gihugu cy'u Rwanda rwose abayobozi bamaze kuvuga cyangwa se abayobozi bashinzwe Minisiteri y'ububanyi n'amahanga hano mu gihugu cy'u Rwanda turi buze kugarukaho bamaze guhakana bikomeye cyane yuko igihugu cy'Ububiligi nta biganiro na bikeya bizigera bibaho hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Ububiligi. Ni nyuma yuko byagiye bitangazwa mu binyamakuru byinshi bitandukanye bavuga yuko igihugu cy'Ububiligi kizagirana ibiganiro hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'iki gihugu cy'Ububiligi, ariko aka kanya ndakubwiza ukuri yuko rwose leta y'igihugu cy'u Rwanda yamaze kubihakana. Ni byinshi kandi turi buze kugarukaho, turagaruka ku gihugu cy'Ubwongereza aka kanya cyari kimaze igihe kirekire kijundika igihugu cy'u Rwanda. Nyamuneka ngira ngo mwaragiye mubibona ibibazo byinshi byagiye biba hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibihugu by'amahanga. Ibihugu by'amahanga byinshi bigerageza gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda, ariko aka kanya nagira ngo ubwize ukuri ko igihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'Ubwongereza, nyuma yuko cyagiye kivuga yuko amabuye y'agaciro amenshi azwi ko ku bwoko bwa korota bavuga yuko ngo akomoka ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse kandi leta y'igihugu cy'Ubwongereza ikavuga yuko izaba iya mbere mu gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda. Aka kanya turi kuvugana ndakubwiza ukuri ko bimwe mu binyamakuru byashishimuye byafashe wino y'ikaramu birandika birashishimura bivuga yuko amabuye y'agaciro akomoka mu gihugu cy'u Rwanda bishimiye yuko rwose azajya yerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza kujya gutunganyirizwa cyangwa se gukoreshwa ibikorwa byinshi bitandukanye. Ni companies nyinshi zicukura amabuye y'agaciro zara mu gihugu cy'Ubwongereza rwose, cyangwa se companies nyinshi zigura amabuye y'agaciro hano muri Afurika zamaze kwemeza yuko rwose amabuye y'agaciro azajya ava mu gihugu cy'u Rwanda, amenshi muri yo azajya yerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza. Birumvikana yuko rero igihugu cy'Ubwongereza ndetse kandi hari inkuru nyinshi zagiye zigaragara yuko igihugu cy'Ubwongereza cyabaye nk'ikicuza cyangwa se cyabaye nk'ikivuga yuko kibeshye kuvuga nabi leta y'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko biri gutangazwa ndetse kandi nk'uko biri kuvugwa umunsi ku munsi ndetse n'isegonda ku isegonda aka kanya turi kuvugana. Nubwo ibyo byose biri kuba, ariko ndakubwiza ukuri ko icyitwa abacancuro bafatiwe hariya muri Sud Kivu. Ni nyuma yuko abacancuro bakomoka muri Colombia ndetse na Argentine bafashe umwanzuro wo kuza gufatanya n'igisirikare cya FARDC. Aka kanya rero turi kuvugana inkuru ngeze aka kanya rwose ndavuga nti reka nze hano muri studio rwose nyibwire abakunzi bacu rwose bidasubirwaho. Rero intare za Sarambwe zifashe abacancuro b'abazungu babafatiye mu gace kitwa Mayamoto. Ni nyuma yuko aba bacancuro bari kugenda bagerageza gucengera mu bice byinshi bitandukanye byahariya muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bagabe ibitero ku ruhande rw'umutwe wa M23 mu bice uherereyemo byahariya muri Sud Kivu. Nibyo kandi nanone mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa ndetse kandi iyo nkuru turayinjiramo kuko ni inkuru navuga yuko ari inkuru ishyushye. Ni inkuru navuga yuko ari inkuru ishyushye. Ni abacancuro bagera kuri 3 bamaze gufatwa n'umutwe w'intare za Sarambwe. Ndakubwiza ukuri ko ibintu bikomeje kugenda bikomera ndetse kandi bikomeje kuba ihurizo. Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo akomeje gukongeza umuriro ukomeye cyane ku mirongo imbere ku rugamba. Uti rero
arakongeza umuriro gute? Biravuga yuko muri bije y'uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yari yarakoze yo gufatanya n'igisirikare cy'u Burundi FDNB ngashobora kuba yongeyeho ku kigero nibuza kingana na 15% ku mafaranga yari yaremeye President Evariste Ndayishimiye. Ni nyuma yuko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda kigaragaza ku mirongo imbere ku rugamba yuko kigishaka cyangwa se kinyotewe guhangana n'umutwe w'intare zasarambwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni urugamba rutoroshye rero, ni urugamba karabutaka, urugamba karundura kandi ni intambara ubona yuko ikomeje kuba intambara ku rwego rudasanzwe. Ni intambara ikomeje guhindura isura ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi uko umunsi ugenda uzaza undi. Uvira icyitwa abaturage bakomeje kwicwa umunsi ku munsi, by'umwihariko abanyamurenge batuye hariya za Kavimvira. Wazarendo zirabatera amanywa nijoro zibabwira yuko bagomba gutaha ngo bagataha iwabo mu Rwanda nk'uko biri kuvugwa, ndetse kandi amafoto n'amavideo abigaragaza hano. Mwibutsa wowe utaba muri groupe yacu, andika 0788 58 72 amakuru yimbitse kubyo utabasha kubonera hano rwose kuri runo rubuga dushyiraho ano makuru ujye yabona muri groupe, kuko nk'ubu hari video tuba tutemerewe gushyira kuri YouTube bitewe n'amategeko agenga YouTube kugira ngo nibuza bataduhana. Nibyo kandi nanone mu biri kuvugwa, mu biri kugaragara igisirikare cy'u Burundi, nyamuneka imisozi yitwa Kawezi ndongera kuyigarukaho aka kanya. Igisirikare cy'u Burundi gikomeje gukora icyitwa deployment karabutaka. Igisirikare cy'u Burundi gikomeje gukora deployment simusiga mu bice byahariya muri Uvira. Uti rero deployment ziri gukorwa mu bihe bice. Ni agace kitwa Kibondwe, agasozi kitegeye ikiyaga cya Tanganyika, ni imisozi ya Kavimvira ndetse n'ahitwa Mwange. Aha hose igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kuharunda icyitwa abasirikare benshi cyane. Biravuga yuko iyi misada y'abasirikare benshi bakomeje kuzanwa ngo n'abakomando bateguwe n'igisirikare cy'u Burundi. Ariko mbibutsa yuko nyamuneka ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bari kuvuga yuko bafite ibibazo bikomeye nyuma yuko n'ubundi ngo abasirikare abenshi no mu bari koherezwa no ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, abenshi muri bo ntago bari mu bari kuzanwa no ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo baturuka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, abenshi muri bo ngo ntago bari kumva ikiri kubazana muri bino bice, kuko bari kuvuga yuko bahereye igihe kinini barwana ariko nta nsinzi baragiraho. Nubwo Perezida Evariste Ndayishimiye ari kubwira ngo buri musirikare wese wanga kuza no mu bice bya Sud Kivu cyangwa se wanga kuza kurwanira mu bice bya hano aho intambara ikaze, ngo uyu nguyu we agomba gufatwa nk'umugambanyi ku ruhande rwa leta y'igihugu cy'u Burundi. Ni nyuma yuko kandi leta y'igihugu cy'u Burundi yo igikomeje umusada ukomeye cyane w'intwaro bakomeje gukura hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Bikavugwa yuko mu masezerano akomeye cyane witwa Evariste Ndayishimiye ndetse kandi na President Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, mu masezerano ahari harimo amasezerano yuko noneho ngo Tshisekedi Tshilombo agomba kureba bimwe mu bikoresho biri mu gihugu cy'u Burundi akaba ari byo bibanzwe gukoreshwa, noneho byamara ibyo bikoresho byamara gushira akaba ari bwo bazajya bafata amafaranga bakahereza President Evariste Ndayishimiye ndetse n'igisirikare cye cya FDNB bakajya kugura ibindi bikoresho. ngo ariko kuba bafata ibikoresho bakabikura Kinshasa bakabizana mu Burundi ngo birabagora cyane. Bikavuga yuko rero ngo bisaba ikiguzi kinini kugira ngo ibikoresho bive Kinshasa byerekeza hariya Bujumbura. Bikavuga yuko rero leta y'igihugu cy'u Burundi mu masezerano mashyashya yabaye cyangwa yasinywe hagati ya leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse na leta y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, intwaro nyinshi zisanzwe ziri mu gihugu cy'u Burundi arizo zigiye kwifashishwa barwana mu bice byahara muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma yuko n'ubundi intare zasarambwe zo zikomeje umugambi ukomeye cyane wo kohereza abakomando mu bice byahariya muri Sud Kivu. By'umwihariko ni imisozi y'umurenge ikomeje kugaragaramo cyane ingufu zikomeje kuzanwa n'uno mutwe. Uko munsi ugenda uza haza undi, nk'uko amakuru ari guturuka ku mirongo y'imiri ku rugamba. Urugamba rukomeje gukomera cyane ndetse kandi urugamba rukomeje kuba ihurizo uko munsi ugenda uza haza undi. Ni urugamba rutoshye rero, ni urugamba simusiga, ni urugamba karabutaka turi kubonamo ihurizo ridasanzwe cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Biri kuvuga yuko aka kanya igisirikare cy'u Burundi aricyo kiri gutakariza cyane ku mirongo y'imiri ku rugamba ukurikije abandi bari ku mirongo y'imiri ku rugamba bari kurwana, ndetse kandi bikanavuga yuko igisirikare cy'u Burundi uko kiri gutakaza niko kiri kwicuza impamvu ikomeye cyane
impamvu ikomeye cyane abasirikare bagiye ku mirongo imbere ku rugamba, ariko mbibutsa yuko ngo uwicuza atari Evariste Ndayishimiye ahubwo ari abasirikare bari ku mirongo imbere ku rugamba, kuko nk'ubu biravugwa yuko nibuza 35% ry'abasirikare bari ku mirongo imbere ku rugamba muri Uvira, nga benshi muri bo ntago bishimiye kurwana intambara bitewe nuko itoroka ry'abasirikare umunsi ku munsi hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi rikomeje kugenda ryongera cyangwa se rikomeje kugenda riba ikibazo n'ihurizo ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse no ku ruhande rw'abafatanya bikorwa babo. Reka mbifurize amahoro n'imigisha rero, amakuru yacu nakagaruka mujye mwibuka kwikorera subscribe, like, share, comment aho bigenda neza no bitagenda neza, amakuru agezweho uyagezweho nanjye umunsi ku munsi.